Stetoskop. Naša briga za vaše zdravlje. Sat i 5 minuta nakon lokalnih novosti odmah krećemo s emisijom Stetoskop. Jučer naime obilježen Svjetski dan cerebralne paralize. Tim povodom u Stetoskopu pričamo s doktoricom Lorenom Lazarić-Stefanović, članicom udruge cerebralne paralize Istarske županije i roditeljem djeteta s cerebralnom paralizom. Doktorice Lazarić-Stefanović, srdačan pozdrav. Dobro večer svima, dobro večer cijelom slušateljstvu Radio Istre i cijeloj Istri. Što je zapravo cerebralna paraliza? Pa evo, da probat ću biti što razumljivija tako da mogu svi razumjeti o čemu pričamo. Znači, po nekakvim definicijama cerebralna paraliza, prije svega htjela bih naglasiti, nije bolest, nego je zapravo jedno stanje koje zapravo obuhvaća različite poremećaje koje utječu na sposobnost djeteta, a kasnije odrasle osobe u kretanju i držanju tijela i ravnoteži. Po tako nekakvim medicinskim knjigama se može naći definicija da je to zapravo jedna grupa neprogresivnih poremećaja pokreta i položaja uzrokovanih defektom ili oštećenjem nezrelog mozga, dakle mozga djeteta koji još i nije rođeno ili tek rođeno. A sam naziv je cerebralno, se odnosi znači da je na mozak, znači cerebrum je mozak i to govori da je to zapravo došlo do oštećenja mozga, a paraliza je pojam koji se odnosi na poremećaj pokreta i položaja. Međutim, ja ne bih htjela puno pričati sada kao liječnik, jer iako sam liječnik nisam baš struke, nisam fizijatar ni ortoped, nego više kao mama djeteta koje ima, zapravo mladića koji ima 19 godina i živimo sa osobom koja ima cerebralnu paralizu najbolje što možemo i kako i borimo se kao i svi drugi roditelji u Hrvatskoj županiji. Kako ste vi prepoznali kod svog djeteta da ima cerebralnu paralizu? Koji su simptomi? Pa ovako, ja sam već u trudnoći kao i većina majki koje imaju poslije dijete s cerebralnom, 80% tih problema obično koji uzrokuju cerebralnu paralizu nastaju već u trudnoći. I došlo je do nekakvog zastoja rasta, do nekakvih pretraga koji su ubrzali zapravo porod i moj sin je konkretno rođen puno ranije sa nižom porođajnom težinom, što su sve zapravo rizični faktori za razvoj cerebralne paralize koja se razvila, odnosno do dijagnoze smo došli kad je dijete imalo nekih 2 godine. Svi se uvijek pitaju kad im se dijete rodi, da li je dijete zdravo, to je naravno najvažnije, svi očekujemo da ćemo roditi zdravo dijete i da će on tako zdravi narasti u zdravu odraslu osobu. Nekad je teško roditelju to prepoznati. U principu simptomi su takvi da se vide nekakvi poremećaj u mišićima, znači u radu mišića, ili su mišići previše slabašni, ja bih rekla, ili su previše onako grču, ili dijete ima neke čudne pokrete, ubrzane, usporene, položaj tijela zna biti neprirodan, ali obično nije na roditelju, zapravo nije uopće na roditelju da to prepozna, jer roditelji su uvijek u strahu i boje se uvijek najviše za zdravlje svog djeteta i nisu uopće ni malo objektivni, tako da već liječnici nakon poroda, znači tamo u dječju sobu kad dođu ta dječica, kad ih pedijatar pogleda već može prema priči kakva je bila trudnoća, kako je prošao porod, kakav je apgar, dakle ocjena djeteta na samom porodu u 1. i u 5. minuti i fizičkom pregledu, znači kad pregleda fizikalni pregled kad obavi djeteta, može postaviti neku sumnju i reći da se to dijete malo intenzivnije prati ili da počne se vježbati s njim nekakve vježbe. Na sreću nije svaki puta kad se dogodi tako neki zdravstveni problem koji odmah upućuje na cerebralno, na neki drugi motorički poremećaj. Nije uvijek, ne razvije se uvijek cerebralna paraliza, sva sreća, ali ipak još uvijek dovoljno djece, odnosno previše djece ima tu cerebralnu. Mi ne znamo točan broj u Hrvatskoj jer nemamo još registar, nažalost, koji je zapravo u fazi izrade, ali otprilike jedno dijete na 400 novorođenih im razvije cerebralnu paralizu. To je jedan prosjek svjetski, evropski, pa tako i naš.
Tako da se otprilike u svijetu 2000 beba godišnje rodi sa cerebralnom paralizom. Kako žive osobe s cerebralnom paralizom? Kakav je njihov život? Pa ovako, njihov život je ovisan o društvu u kojem žive. I naravno da nekakve bogatije zemlje tipa Norveška ili Austrija tako omogućavaju svojim, vjerojatno i Slovenija i imamo iskustva isto iz Italije, da pogotovo ove bogatije njihove regije mogu jako ležeran život, nazovimo ležeran, omogućiti toj djeci i rasteretiti te roditelje. Zato što kad govorimo o djetetu s cerebralnom paralizom, onda ne govorimo samo o djetetu, nego o cijeloj obitelji koja praktički živi taj život i živi to stanje. Tako da i u svijetu kad pričate, uvijek se kaže ima 17 milijuna osoba na svijetu koji imaju cerebralnu paralizu, a 350 milijuna osoba je vezano uz te osobe. Znači, nema samo 17 milijuna problem taj, nego ih 350 milijuna ima taj isti, živi taj problem. Kod nas je situacija nije baš najsjajnija, mogla bi biti puno bolja, ali evo, nećemo se uvijek žaliti. U Puli i u Istri konkretno možda je situacija još i možda je najbolja. Zato što mi imamo i taj jedan dnevni centar u koji roditelji mogu svakodnevno odvesti svoju djecu i u tom dnevnom centru ta djeca dobiju svu skrb, fizikalnu terapiju, logopedske vježbe, psihologa i tako. Dakle, sa tom djecom se može kontinuirano svakodnevno raditi, što jednom roditelju koji je zaposlen i koji nije stručan u tom smislu je zapravo nemoguće. Ali kasnije, ja bih rekla, problemi više nastoje kada djeca krenu u školu, zato što naše društvo zapravo nije dovoljno senzibilizirano na djecu i ljude kasnije koji su različiti. Pa onda većina te djece ne bude dobro socijalizirano, budu uvijek marginalizirani i na kraju budu dosta izolirani sami kod kuće, ne uspijevaju se uključiti zato što konkretno kad su mali možda ne uspiju pratiti svoje vršnjake, a zapravo nisu druga djeca kriva, niti malo je zdrava djeca, oni su svi vrlo senzibilni i osjetljivi za pomoć drugima, ali kasnije kako svako krene s nekakvim svojim životnim putem, jednostavno društvo ne omogućava i niti od problema da ne možete hodati sa kolicima invalidskim gdje god hoćete, ima jako puno arhitektonskih barijera po gradu, nemate adekvatno vozilo da stavite dijete pa da ga negdje odvedete, i puno toga zapravo nedostaje, zapravo u samom kretanju te djece da bi im se omogućilo zapravo jedna normalna socijalizacija, odnosno da što više idu neke škole, da idu svoje škole, nego uvijek moraju možda ići uvijek jedne te iste, zato što imaju više prizemlja, manje stepenica i tako. Na taj način se neke škole čak i malo opterete, a druge škole se ne stignu zapravo pripremiti za prihvat takvih, ja bih rekla, drugačije djece i kasnije drugačijih osoba. Što se može učiniti da sa osobama i djece s cerebralnom paralizom olakša život? Rekli smo, to nije bolesno, postoji li kakva terapija osim fizikalne? Pa ovako, terapija ne postoji. Znači, cerebralna paraliza je jedno trajno stanje sa kojim se dijete rodi i sa kojim dijete, odnosno čovjek jednog dana umre. Da li se to stanje razvija kroz godine ili je stalno jedno isto? Ovako, to je u principu kao to stanje, oštećenje mozga koje je nastalo, u principu ne napreduje i nema nekakvog pogoršanja i tu ne možemo očekivati neke promjene. Međutim, utjecaj koje to stanje mozga, znači to oštećenje koje mišićno, zbog trajnog oštećenja mozga i tog kontinuiranog grčenja mišića koje nastaje kroz život kontinuirano svakodnevno kroz 24 sata radi oštećenja mozga, dakle to je posljedica toga, zahtijeva konstantnu fizikalnu terapiju, ali ne u smislu da bi čovjek se izliječio, nego samo da bi u smislu održavanja opuštenih mišića i spriječavanja kontraktura, odnosno to bih ja nazvala skraćivanjem tetiva uslijed tih grčenja mišića. I tako da se to vidi velika razlika ako vi možete nekome omogućiti jednu kvalitetnu fizikalnu terapiju, onda ta osoba može i dignuti iz kolica i hodati u hodalici, a za razliku, može sigurno napredovati, dovesti svoje fizičko stanje na maksimum, koliko mu oštećenje to mozga dozvoli, ali zato isto tako ako neko živi u sredini
recimo gdje nema dovoljnu fizikalnu terapiju, nema dovoljno educiranih fizioterapeuta, što sigurno ima i u Istri, u Hrvatskoj takvih mjesta, ili si roditelji ne mogu priuštiti da obave takvu nekakvu vježbe, fizikalne terapije ili neke druge aktivnosti u praktički koje glume, tako reći, tu fizikalnu terapiju, onda ta djeca, odnosno ljudi, mogu prilično nazadovati, mogu otići u kontrakture, znači jako im se skvrće ti ekstremiteti, imaju problema poslije sa koštanim sistemom, zato što ti mišići jednostavno jako rade pritisak na kosti. Tako da zapravo stanje se može itekako pogoršati, a isto tako i poboljšati ukoliko bi ta fizikalna terapija i radne terapije se mogle omogućiti toj djeci da bolje napreduje, da izvuku maksimum iz svog fizičkog stanja. Spomenuli ste da roditelji i obitelji imaju veliku ulogu. Kako roditelj sam kod kuće može pomoći svome djetetu? Pa gledajte, roditelje, ja iz osobnog iskustva, roditeljske studije spominje u svoj literaturi da je najvažnija karika u rehabilitaciji djeteta. Međutim, ja iz svog osobnog iskustva, iz iskustva roditelja koje poznam ih dosta, ja se ni malo ne bi složila s time i većina roditelja ne bi, zato što smo mi roditelji svi vrlo emotivno vezani za tu našu djecu i kad ti neko kaže ajde vježbaj s njim svaki dan, bez obzira što on plaće i viče, to izgleda... Nije baš lako, nije baš jednostavno. Ne, to je, ja bih rekla, gotovo nemoguće i rijetki su roditelji koji to uspiju izdržati, jer te vježbe znaju biti vrlo iscrpljujuće, one jako puno traju, a roditelji se i umore, zato što roditelji nakon nekog vremena zaista se umore, zato što napretka nekad ima, nekad ga nema. A kažem, prije svega roditelji su izuzetno emocionalno sve to uključeni, imaju svoje brige i druge probleme, život ide dalje, treba raditi, treba zaraditi nešto novaca, zato što toj djeci uvijek treba i nešto dodatno kupiti, neke sprave za vježbanje i bolja kolica, a naše društvo se to zajedno ne prati, tako da su roditelji dosta prepušteni da si moraju financijski sami se snaći i puno toga zaista sami kupovati, a to iziskuje onda da obično jedan roditelj mora raditi više poslova da bi se to moglo djetetu priuštiti. I još se brinuti za dijete. A drugi roditelj se onda dodatno brine za dijete. To vam je tako vrlo uobičajena slika. I tako da jako brzo ti roditelji izgore i tako izdrže neko vrijeme i na kraju stvarno se iscrpe, i pogotovo kada ta djeca uđu u neku odraslu dob, ukoliko nisu se koliko toliko samostalili, onda su veliki teret i sami sebi i obitelji i tako bude. Mislim da većina obitelji na kraju zaista postane disfunkcionalna. Doktorice Lazarić Stefanović, sad ćemo napraviti jednu kratku glazbenu pauzu, pa ćemo se onda vratiti razgovor. Može. Do slušanja. 17 sati 21 minuta, dalje pratite Stetoskop, emisiju o zdravlju koju govorimo o cerebralnoj paralizi. Naša gošća je doktorica Lorena Lazarić Stefanović, a u drugom dijelu emisije više ćemo saznati o samoj udruzi cerebralne paralize Istarske županije. Doktorice, čime se udruga bavi i koliko okuplja članova? Ovako, naša udruga cerebralne paralize Istarske županije djeluje od 2005. godine, ali malo ovako ozbiljnim radom započela zapravo 2006. Malo onako konsolidirali smo se kao roditelji i odlučili smo tako napraviti neke programe, odnosno kandidirati se za neke projekte koji će malo uvesti našu djecu i da im poboljšamo možda neke uvjete, da pojačamo fizikalnu terapiju, da se socijaliziraju, da se druže sa zdravom djecom i tako. Naša udruga na papiru broji 70-ak članova, ja ne znam točno da li je taj lista potpuna, možda se još i proširila od kad sam javila zadnji put. To nisu samo djeca s cerebralnom, odnosno odrasli, nego i roditelji, dakle svi koji su simpatizeri, koji su se željeli učlaniti i željeli nekako doprinijeti. I mi imamo različite projekte. Naš možda za odrasle osobe najvažniji projekt je projekt osobnih asistenata, koje obuhvaća osobe s cerebralnom paralizom od 18. do 65. godine. To je jedan projekt koji nam financira Ministarstvo socijalne politike i mladih i to je zamišljeno tako da odrasle osobe koje, ono što sam malo prije pričala u prvom dijelu emisije,
koje više nisu uključene u nekakve institucije, škole, fakultete, poslove, da ne bi bili zarobljeni u svojim kućama, a i da rasterete svoje članove obitelji, imaju svakodnevno na raspolaganju dakle jednog osobnog asistenta kojeg si oni sami odaberu, koji može biti neki njihov vršnjak ili stari, koji se sa njima bavi nekih 4 sata svakodnevno. I to je super za sve te naše članove, zato što oni moraju biti kognitivno sposobni i oni njih moraju zapravo zaposliti, i oni se njima bave, idu vani, druže se, znači uključeni su recimo nekakav normalan život, nisu zarobljeni u svojim kućama. Drugi projekti konkretno koje ja vodim je projekt plivanja i ronjenja za osobe sa posebnim potrebama, znači ne samo za osobe s cerebralnom paralizom, i to je jedan projekt na koji sam jako ponosna zato što smo ga uveli prije 2006. godine. Gdje naši klinci plivaju 2 puta tjedno u terapijskom bazenu Poliklinike Peharec i na taj način, tako kako je voda jako topla, se lijepo opuste, super tamo baš plivaju. Imamo naše instruktore koji ih uče po toj jednoj Halivik metodi i po ljeti to nastavimo u moru. Ronjenje isto tako imamo, educirali smo preko naše udruge nekoliko instruktora ronjenja baš po jednoj Handicap Scuba Association metodi. Imali smo ovdje njihovog osnivača baš u Puli iz Amerike, koji je došao, praktički imamo centar taj za ronjenje za osobe sa posebnim potrebama u plivačkom klubu Pula, tako da kogo želi može se priključiti. Zatim imamo svake godine jedan kamp koji se odvija u Medulinu već 5. godinu za redom. I taj kamp je nešto jako, na što sam jako ponosna, zato što osim što se naši klinci uključe i dođu tamo 5 dana totalno bez roditelja, o njima ne brinu odrasle osobe nego volonteri, a to su srednjoškolci naši iz Pule, njih 10 svake godine, nekad su isti, nekad se izmjenjuju, i to su stvarno djeca koje su mnogima nama, meni posebno, vratili stvarno vjeru u mlade i da im ostavimo ovaj svijet, jer to su djeca tinejdžeri između 15 i 18 godina koji o našoj djeci s cerebralnom paralizom brinu tako da ih hrane, presvlače, pelene, kupaju, vodu u more, dakle cijeli dan brinu o njima i to je prekrasno. A onda isto tako i naši tinejdžeri koji su u tom kampu uživaju jer nemaju roditelje koji im vise nad glavom, nego imaju slobodu tamo tih 5 dana i nažalost je to samo 5. Taj kamp je međunarodnog karaktera zato što nam dolazi jedna grupa Poljaka, djece koji su doduše oboljeli od leukemije i koji su završili liječenje, svi se uvijek nadamo uspješno, i oni se nama priključuju, tako da imamo brojne zajedničke aktivnosti, ali najveća aktivnost je ta sloboda koju ta djeca imaju. I meni je moj cilj je bio zapravo skoro više nego socijalizirati naše cerebralce, je zapravo bio senzibilizirati te srednjoškolce koji su sigurno će uvijek pamtiti i sigurno će u budućnosti jako doprinijeti boljitku osoba sa posebnim potrebama, jer jednostavno žive s njima. I imamo još razne nekakve projekte, sad se baš kandidiramo u sklopu udruge koje su više onako kreativnog karaktera, nekakve ili likovne i ne znam, slobodno vrijeme i tako, druženje sa udrugom Suncokret i tako. Tako da imamo brojne tako aktivnosti veće ili manje, ili nekad organiziramo nekakve izložbe i uglavnom tada se uvijek potrudimo da svaki puta sa našom djecom obavezno rade volonteri. Tako da je to i uz malo novaca, uz malo sredstava zapravo moguće jako lijepo realizirati, zato što su svi puni entuzijazma i zapravo onda tu puno novaca ni ne treba. Upravo sam vas o tome htio sada pitati, s obzirom na sve ove vaše aktivnosti kojih je jako puno, to treba i financirati. Kako je stanje sa financiranjem udruge? Pa financiranje udruge iz godine u godine sve je teže, zato što je i tako stanje u društvu i onda je tako bilo za očekivati da će biti sa nama. Mi se rastegnemo stvarno koliko možemo. Dobrih ljudi uvijek ima. Nešto nam financira općina Medulin, Istarska županija nas isto financira i mi iz tih sredstava uspijemo dosta zaokružiti te naše aktivnosti, ali uvijek moramo pitati isto i sponzore, donatore, i to su stvarno uvijek ljudi koji, mislim, uglavnom su to uvijek isti, koje mi uvijek kad pitamo uvijek nam daju nešto, nekad više, nekad manje koliko mogu, ali kažem, nekad stvarno nije niti taj novac toliko bitan, zato što se puno aktivnosti može
napraviti, organizirati i zapravo suradnjom između škola sa drugim srednjoškolcima, sa profesorima koji su voljni napraviti tako neke jednokratne aktivnosti. Za ovaj projekt, odnosno te programe koji idu kroz dugi niz godina, tu je problem zato što nam novaca treba, ali nekako nas, ne znam, nas baš svi vole i nama novaca nikad ne fali. Koliko god ih malo imamo, nama nekako nikad nam ne fali, ne znam kako je to. Jedni ste od rijetkih. Da. Što biste na kraju poručili našim slušateljima, imate kakvu poruku? Pa evo, ne znam, ja stvarno ne bih znala šta poručiti. Ja mislim, voljela bi da se cijelo ovo društvo malo više senzibilizira, pogotovo da počnemo od djece, možda ne sad nisu tu, ne bih željela prozivati naše slušatelje, ali ne znam, nekakav cijeli taj sistem, to školstvo pogotovo koje bi trebalo pomoći, pogotovo toj djeci koje su u našim školama, to nam je konkretno najveći problem. Zato što na cesti konkretno kad vidite neku osobu koja ili ne vidi ili ne može preći cestu ili u invalidskim kolicima, uvijek će se naći ne jedna nego više dobrih duša koje će im to pomoći da pređu i taj fizički hendikep zapravo i kod naše djece i kod ostalih invalida nije nepremostiv. Puno su veći problemi psihički problemi, odnosno traume i oživci koji ostaju kod naše djece, koje prođu kroz jedno, ja bih rekla, djetinjstvo u kojima su dosta izolirani. I ja bih možda najviše apelirala na tinejdžere, na djecu, na školstvo, da se malo više okrenu i da malo više pomognu tim našim klincima, da odrastu zdrave osobe, jer zapravo to njihovo stanje njih ne čini niti malo bolesnima. Važno nam je da su psihički zdravi i da su mentalno stabilni, jer to je garancija zapravo sretnog života. Doktorice, hvala vam puno na ovom današnjem razgovoru. Eto, naša gošća u emisiji Stetoskop bila je doktorica Lorena Lazarić-Stefanović. Lijep pozdrav. Hvala vam puno, doviđenja. Izaberite prave brojeve 96,9, 98,0, 98,5, 92,1, 107,3, 97,9, 88,0. Frekvencije Radio Istre.